Moramo da napravimo iskaz. Kada gađamo paradajzu, možemo pomucamo naravno. Braćo i sestre, srpski veterani, branioci otadžbine koji ste bili uz narod i otadžbinu kada nam je najteže bilo, srpski studenti, srpske majke koje ste dale ono najvrednije tokom 78 dana NATO agresije, uvaženi predstavnici svih rodoljubivih stranaka i pokreta, okupili smo se danas ovde da poručimo onome koji je mislio da nas je preduhitrio, da smo zakasnili, da mu poručimo da ne potpisuje okupaciju, ali znajte, predsjedniče Nikoliću, pravda nije zakasnila. I predsjedniče vlade Aleksandre Vučiću i svi vi poslanici, znajte da zločin za veleizdaju ne zastareva. Sudit ćemo vam za izdaju. Sačekala tužna vest i danas na ovom mestu moramo odati poštu Srbima koje su jutros u Libiji ubile NATO bombe, Slađani Stanković i Jovici Steviću. Neka im je večna slava, mi ćemo njihove žrtve pamtiti kao što pamtimo sve one žrtve tokom 78 dana agresije bez saglasnosti Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija. Vi ste čuvali mostove i vi imate danas pravo da kažete otpor okupaciji. Pokušali su da nas uplaše, zaustavljali su autobuse koji su dolazili iz čitave Srbije, zastrašivali su ljude, pokušavali su da osujete, ali ovih dana kada se sećamo branjene državnosti, kada se sećamo Sretenja i prvog srpskog ustanka, kada se sećamo Marićevića i Jaruge, odjekuje ona reč zbog kojih se u Vučićevoj vladi hapsi, a to je ustanak! Ukratko ću predočiti šta je to NATO vlada, NATO premijera, podržana predsjednikom koji nas je jutros obavestio kako će NATO razoružavati naše kasarne. Šta su to potpisali? Oni ne samo da su uništili našu vojnu infrastrukturu, nego su odlučili da njene ostatke predaju NATO trupama. Ovaj ultimatum je gori od Hitlerovog i ova okupacija je gora od Hitlerove. U srpskoj istoriji više neće odjekivati duet Cvetković-Maček, već Nikolić-Vučić, jer su dozvolili da NATO vojnici bez ikakve prekršajne materijalne odgovornosti i krivične mogu da krstare srpskom teritorijom
rasprodali našu imovinu, naše prirodne i privredne resurse, a kada više nisu imali šta da prodaju, prodali su juče srpski narod i srpsku slobodu. Sa ovog mesta, okupljeni oko srpske zastave, jer ona je danas za nas najveća svetinja, pokazali smo da smo prevazišli podele, da smo prevazišli sujete, da se rađa nova nacionalna snaga koja je spremna da povede Srbiju, a svi oni koji ne stanu pod srpski barjak rade za NATO vladu. Želim da poručim i vlastodržcima da se ne kriju iza skupih kampanja u izbornom procesu, jer ovde je sada u stanju okupacije, svi izborni procesi su nelegitimni i nelegalni. Mi ćemo sa ovog mesta da prenesemo poruku da je pokrenut nezaustavljiv talas promena koji više niko ne može da zaustavi. Nije ono mesečina iznad Prizrena, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, to je svetlo care Lazo pećkih kandila. Nije sunce to što sine iznad Prištine, nego Bogom zapisano zrno istine, da na ovom nebu večno tvoja kruna sja, da su večna care Lazo pećka kandila, da na ovom nebu večno tvoja kruna sja, da su večna care Lazo pećka kandila, da su večna care Lazo pećka kandila.